Kablepi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kibakongsan muntasi Shillong. Weng Menteri Rangba yakijing jongki kontraktor JJM. Lasha yakinong rep lapangap manik tre shikilingka Rizal. Yamir jingmut pista bat kiriu syampang ban kentil bat penroy yakikna. Ban Dheng ang lengo kikni kikpa ke Shillong Public School. Mentang ini pai ki Khubor ki bakambnya. Menteri Rangba ke Jylla konot ke Samla haka tarik Jylliew, ulaya kendu ikinong yalam ke kenhun Khasi Jantia Government Contractors Suppliers Association. Haying sa jong banyo jing tip ki bashay, halor ki jing ki baki ya kendu. Kijing ekran bat Menteri Rangba hakani kijing yalang kadai halor kapang baladat ban pensngo sya Menteri ke PHE. Hakani kijing kendu bat Menteri Rangba kira yo alat ban ekran bat halor ke skim JJM ke bala sakut haki babun ki jaka ke Jylla. Nakaliang jo Menteri Rangba ulaya thu hakani ke kenhun ba ke sorkar Jylla kalapanya yaki kam kijam ki bayadai bat ke skim JJM karkum kijing betha abat ki kendon balabu ke sorkar India. Henry nakaliang ke sorkar Jylla kampat la aban penbiang yaki report bat yaki kot kisla ki bayadai berkajing pentrekam yakani ke skim. Menteri Rangba ulaya thu ru ba haka khatway tarik Jylliew kandon ke jingelang ke Menteri Rangba jong ki Jylla hanong ba New Delhi. Bat ulakular ban yakran yakani ke JJM bat Menteri ke sorkar India ubapet yakani ke kam. Uba FD Ramsid Vice President kini ke Sunjuk habakran syakilat pathai Khubor. Ulaya thu ba kajingakran kalong bet halor ki kam ki bayadai berkaskim JJM. Hadu mentah ulaong ke sorkar kampat pelat yaki bil baki kontraktor kila dep tray. Bat kani kalabu ya baro ki badon keti ha kajing pentrekam ya kaskim JJM ha ki jing bat jing sosat ki bajur. Ulaong ke sorkar India kala menjur ban pendep ya ke skim JJM bat kapisa ke basa kan sasiu dep kumpade ban long. Uba Ramsid ulaong ru ke JJM 1 ke de ban kut haus nam arjar arpusau bat nakaliang ki kontraktor kim syam lala ban pendep lut ya ki kam ki jam. Kumta ke sorkar kala kerpa na ke sorkar India ban penjalan ya ki por ban pendep ya ke skim. Dangshen ke sorkar India kala menjur bat ansapen bot sedaka JJM 2. Shen yakini kijing bagi kontraktor JJM kia kendu ansa wenglut haka jing yalang ki Menteri Rangba Hadelhi Lakmi Lenti. Kontraktor supplier association ke jing kren badu siam ke dehi keju adin bangila manakene ngedang syu tiyo kepala dap ini artiyo ngedang yo kendu ya minister PHE dan tabring liyo ban kendu sendan badu chief minister badan orang Portugi. Kalau kini kerja ini kontraktor sudah bertrai kerja JJM. Dan namar nak kalian jo chief minister lo itu ini bah namar berkecil bon pelat kita ki guideline kepada ministry apa ban dap hadu peta kalau bagi patlah ban dap ya kini ki kot kesla ke bah nak kalian jo ka ministry apa. Kaya ke bah kumulong presiden ini ban kalian jo chief minister ni so kemen bah uang bah sa thaulat no kan balai na kalian jongka state fund bat ikini ruun saya kren badu minister kecil bagi officer kumno bikin le bagi rap bagi kontraktor nomor ba bun kontraktor kumba pilate bakani ga JJM kala pending bil kemut bala selamba te artat nang taru mi dokumen ro wong ba kharwai trik jong ne bunai jun kandon ga meeting jong brokot jong chief minister nomor kandon ga Miti ayok, apa Delhi kharui terik jom tapunai, dan nampak kaniro unsa pensnau sendan jo prime minister, juga juga kontraktor haba halor kaniga JJM scheme. Ki central scheme namar kola dan lupa ka guideline ki nagini ki sponsor ki scheme te imla ban ong henry ka state scheme te ilong ini bayan sapik nang smart rekat baru bludi minister bakum no wanle nang smart bakan ong jia kum kata itu pikirli kita ke guideline yang beda bukan JJM ke kadau ke kita ke guideline di molong di mobil sat kalau mentah jadi ini nomor ba Ahmad jengti ke bubun ke bil kilayo jadi kita ke bah kamadian pada sahabat
ka namar ba ka kumtu bangilong ba ka JJM 1 mak bang kan kut na osnam arajar arpusaw te kata ka jimbu deadline jong ka sarkar India ka ba nakaliang bubun ki kontraktor ni kim patyala ban tray to gipor namar kumangolong na ki daw ba ka jingyo slam ka work order tenang taru ka jing pentut jong kamariang te ka jung bomla ban pendep te nakaliang jong ka state ka pan jing bet badang la na ban ka continue ni ke scheme te nakaliang jong ka ministry ka ai kata ka juba boong bala ban continue te rei pede kalong ba khlampla chu ya ka pisa kumtu de ki snam ba khandon chu kono no ka ji kren te rei pede dang gini ki benai bala dap hanu financial year pi kan mau ba dang don gitu ga gajing menjur biang na kabinet jong ka sarkar India ban ong ban continue pat saka JJM2 te mar kata ta JJM2 menta ka ba niki bill ka ba kimpat dep ban siuru kin siuno ha kata ka JJM2 bagin hapno JJM2 na kata ka daw ki bun kita ki kot ka ba bun ka ba nakaliang ka jong nyimla su ban soto hiro te kalong batang Kinong yalam juga Neutra Border Dispute Redressal Forum haka tarik Jylliew hajar arpun rio kilaya kendu ya menteri rangba ke Jylla ukon ke sangma ban pensngau hau ban itu bat kentup no ya kishnong khasi penar baro ki badan hapo ke blok 1 ka bala tip menta kum ka ilaka labang nong pelut bala penim bat pene pensa ya kate ka ilaka da ka JHDC ka bala ai sanad ru yo acting doloi bat ya baro ki waheshnong ka forum kadap da ka jing sngo khia ba watla kila pha jing tho bun sien shaka sarkar halor kani ka jing dawa handrei ka sarkar kampala ban ithu ya kini kishnong ha block 1 ban kentup no ha Meghalaya habai kran bar kinong tho Khubor u chairman ke HBDRF ba chandame sungo ulaong kishnong ki badan hapo block 1 kila yo ya ki epic ki scheme ba pher bat ki way pat ki kot ki sla badan kam Hendrai ya ka blok 1 pad hadu menta ka sarkar Meghalaya kampat Samla itu bat kedup hapo Meghalaya kabala bu jing ya ki pa ba ban yo ya ki kot kisla badan kam uni unong yalam ulaya thu na kaliang menteri rangba ka Jylla hakan ni ka jing ya kendu ulaong ban sa penlong ya ka jing yalang bakarpang ban ya kran halor kani bat na kaliang ka forum ru kala khmi lenti bakini ki jing dawa jongka kin sa urlong Nakaliang uba Thomas Pasa nong aiktin ke HBDRF ulaong bahakan ni ke jingya kendu ya menteri rangba layakran ru halor ki jing jong kinong shong shnong kal lapangap wat haba ka sarkar kalapha ya ki SF10 menteri rangba ulaong baladap yakran halor kani bar ka sarkar Assam bat menta ka sngi layarai ban ailat no ya ki nong shong shnong ban lejrep ya kendu ya uchi minister men ngilayo of ka intip nak leko office jong chief minister bing yo pa di kendu mta asli mat na hadina bai kendu pat di chief minister kimat kiri artli min bukongsan maka de ka subject sati sepo block 1 ka ilaka labang nong pelut bal ka benungkong ke dei ka jingsha bam yo lat kinong rep jong isi ban rep ki lingkha ke jong ki bat ka baari ka dei ka ban itu no yakini ki shnong kiba ka Jylliew Hills Autonomous District Council ka ladep ban itu katkum ka an ilaka ka jongka ba ngikwa pada ba ka street government ru kan itu yakini ki shnong kiba ka Jylliew Hills ka ladep ai sanat iki sodar shnok ya udoloi ba ka Jylliew Hills district ka ladep thung khnang ba kinyo ban ya syakhabat pada ban apply ki documentation kiba ki donkam ki shnong dan ban apply ki scheme ki benefits kiba Selansar ki yo ande haduk menta kinong ki perdok ki persam jongi ki bodan hang tiap po labang nong pulut kim yo te kading kading mat ka bang lawat aiteng ban nakaliang jongi ki chairman jongi ba channe me sugo in batai khndiat ba halor ni benta ba dei ba labang nong pulut to menta nakaliang jongi ka Neutra Border Dispute Redressal Forum te mga komisarman hadin bangila paning appointment ban kendu badi CM jungi kodrat ke sangma hakhlai tarik me te mentag sngi artarik Jun ngilayo appointment ban ye kendu bat hakane ke jingle ya kendu ke jungi mo ngledap ai kata ka jingtho ke jungi ke representation ke jungi haga jinge dei bat ka recognition bar ke inclusion ya gisnong khasi penar baro ke badon hapo block 1 kebatip bentakum ka ilaka labang nang kelut
kat kumbala pen im ya katay ke ilaka daga Jylla Hills Autonomous Council haga ju ko poru kladep ban aisanat yu acting doloy perlin semayang bat kladep ru ban aisanat ya baro ke wahe snong bat nang ta ki notification naga district council baka district council kladep itu ya kita gisnong ba pher te kumalong menta ni nagaliang juga forum ngidap si syar daga jing sngew khia haga jing ide bat ga jing baki pait nang sok snong jung igi ya kendu kumbang ngiladep ai kita jing thok ki babun haga jing ide bat kan ka kam sa government dadu mentaru ni sngew si ban ong ba ka government kampat la ban itu ya kini snong baro ke badan po blok 1 sa ka Jylla Meghalaya bat kumalong mentahi ya ka blok 2 mo ya ka blok 2 ka sarkar kladep itu nadugis nem arhajar saw bat baro kisnong ke badan po blok 2 arpeo artli kilayo ya ki epik sa kisnong lejong kilayo ya ki wei padde ki kot kislai ke badan kam hala ki jong kisnong bat kilayo ru kita ki kran ki skim ba pher na ke Jylla Meghalaya bat ru kini kisnong jong ki baro kilarunglut ha baro kita ki department jong ke Jylla Menteri Rangba ke Jylla kondat ke Samla haka tarik Jylliew ula play yaka Early Childhood Development ECD Implementation Science Workshop balai sngi ha vivanta Shillong haka ba kinong thau policy kinong ai jing sumar ki he ki han ki start ki jhat bat ki kenhon ki badon benta ban sumar ya ki khlung ki lawan na kalengari India ban ya mirjing mut kumno ban pen klan ya ki jing trailang kawe na ka benta ban pen he pen san bat ban kentiu ya ka kwat ka khia ka jing nang jing start bat ka akor ka buram ya ki khlung ki badang red karta yakani ko workshop la penlong da Meghalaya Early Childhood Development Mission MECDM haka jinga tray rengkat lang bat ka State Capability Enhancement Project SCEP ka Van Leer Foundation bat ka Asian Development Bank ADB kani ka workshop ka thmu ban pentre kam kat kum ka jing shem ki jing start sayan ki reu shampang na keleng kiri ka perthei ban penjana ya ki jing sumar sukher na ka benta ki khlung khna ki badang ret karta hala ki ying ki sam ha ka jing kran Menteri Rangba ulaong nginam le satya ya ka ka ba pher hanrei ngin le ya ki kam ha ka lenti ka ba pher. It's a different issue in every state and every country. For us, it was the vehicle. A small thing like the distance between the house and the hospital is what it's not that they didn't want to, but they had no choice. ECD is central to our life cycle approach to human development. We believe that care for the child begins much before birth with adolescent, health, preconception care, maternal nutrition, the well-being of young women and men, pregnancy care, safe deliveries, breastfeeding, complementary feeding, early stimulation, parental well-being, and supportive community environment. This is the spirit behind the Meghalaya Early Childhood Development Mission and Mission 1000 Days. And then it's a very grand challenge because we are somewhere very at the bottom, and asking for this, what is that? Then this challenge, over the past 6 years, the state has built the state capacity to really to address this one. In fact, the state has been investing on building state capability and state capacity. How actually we can really become a developed state. Honorable CM, it's a pleasure to be here and share this space. What I'm going to present now was kind of a continuation of the last topic that we were talking here, and also is aiming to answer this question that Prakash put it, like on the how. And sometimes when we need to think about and find solutions on the how to do things, how to implement, it's good to find some inspiration, ideas, learning process from other experience. So that's the aim of this presentation. So I'm going to share the case of Chile in South America, very far away, what it takes, and these are some learning from that experience. But every country has its own complexities and challenge, but in this case, one thing was implementation
is not a system, is a system, not a project. As we were talking about, it was the architecture behind that. And the simple thing is for me to be able to identify the right people, put them in the right place, and allow them to do everything. That's all I do. And I think that is very, very important for a system to be able to run. Be able to come out with a tailor-made approach of what your state capacity you have, and then be able to then, resolve that problem in a way that is practical, financially and socially and even logistically, and then actually implement it. So I'm Prakash Kumar Paul, country head of the Valier Foundation. I'm representing this Dutch-based foundation, and it's real honor to be part of this wonderful cohort and participating actively in this workshop. I would also like to extend my gratitude. Kalong ka ba bat ka ba shisha, strange but true. Kat ka Shillong Public School jang ka Sarkar Meghalaya, kala pendu thon ki kena school jang ka ban yalek kai ha ka madan jang ka school ya ka bala depen bha dang shen nrei la IY penban sa ka we ka club football tenrai football arena lengba ka soskular balaya soy memorandum of understanding ha pedeng ka Sarkar Jylla bat ka ni ka club. Kikmi kikpa jong ki kena school kila dap da ka jing sngo bu kho ya ka jing le jong kinong penia jong ka ni ka school ki bala brat yala ki kena school ban yale kai shasuro haka khat sau tarik jemang uba lakman rumbui menteri jingnang jingtip ula pli pat ba ya ka ni ka madan bala penbaha ka bala wanra ya ka jingkmen ba jing sngo sarong hapadeng kikmi kikpa bat ki kena jong ka ni ka school bakila yo ya ka madan yale kai ka bapaka. Habayakran haka artarik Jylliew bat arngut kirangba, Pak Tony Jana bat ba Nil Wankar. Kila yathu ba kila kemen shika day ban yoi kamadan ba internet baki khun kikti jongki kinyalek kai man kasngi hamadan school. Penban tang hapadeng shisngi arsngi kila yo jingtip baki bor school kim shashu yaki khana school ban yalek kai haka ni kamadan. Habalawa jingtip na kibor jong ka school kila yo jingtip baki bor school kila khang yaki khna ban yale kai hakane ka madan namar la IY lengba ke MOU shaka club football tenrai football arena. Kini arngut kirang ba kila ang lengo dheng yakane ka Khubor. Ka jisang ya kwa tak appointment gede namar ba ki khun jungi mo nong ni bi pang ya ki pak school hamni ani hapo gani Shillong Public School. Ti men sha long hingim tip ke iga baja ba ki yo ban ki kena ki stop ye lek ka. Ki lek football ki lek aim to te hang ni hapo kadang kamadan te. Dan ni hari ni i renovation work kelatan. Ja ya gani kamadan te they're happy. Baru kan nilai kemen ba paran kene ka renovation juga ni ka madan. Right after the renovation la inaugurate on the 14th of May when inaugurate the minister. The Minister of Sports. They it's for the welfare of the students. Dan kita adian kili on the next day the kids will come out with futsal balls bikin nyelek kai kibut sai. Te ki empat sya. Sya nyelek kai show. Dan kili the next day kai ke baja siapo jenmit yang kilawan nyelek kai ki banaba. Ka kita ki academy ki lawan ki bana. Senang batai semua kita. Ni kilang ki parents yang boleh misal ni kenduk ke school management ki ong ba keladon kata ke jing sign memorandum of understanding ba kata ka tentrai some sports academy kan kepada iba tadi private entity apa sini kan ni tekan ni dicakap sarkar ni setiap ni dicakap sarkar dia cakap ni ke school bak ni ke madan tinggi ke school nadu Khuborjylla dia kan dia ke madan ke school ni tu nem apa ki kena kila annual sports drills kementak sang-sang ka kelana private futsal business kadi business dan generate duduk meno kelah tak jaka business ngatrai kadang haki ni benai tang ni benai ta ni ni benai ko mo ini men inaugurate untuk itu kat sau ni je ni so kya kum di parents nomor ba kena ni kena ka he Orang Shimno ini ke bagi kena dan kendiat bro. Kadang tak kendiat kena. Wah. Ka benda kena telah Shimno mentah. Perlu kadang kena ni lah kai. Kila kai tu saya pi.
Itu side thing. Misal tu. Then, hey kita nak ni apa? Jadi kali ni kata ke. School provide em yang kata alternative ground, alternative recreation playground. Kena tim dia boleh kata futsal, dem deh. Kena school boleh kata futsal. Kung iskwa Bosco. Boleh kaya lu deh, boleh kaya mesti mari. Te iskwa punya keren Bosco. Kan ketahi, padon ye benong ta. Dan tama kata kadi jing semua jini ketika kebalong logic ni teh. It's very logical. Kadang tadi kabalong pan ke MOU ke ni ke memorandum kita jing the list of kilong ki demand sih. Ki parents kena assign ni berapa. If not berapa tama kal mengilap dan we can do kita agree berapa. Ini kita kumba sispatam ni parents. Kirangba kibadang bat ya kajinget belai hakan niam khasi niam tri tenrai kibadang dan hakithap niang jong ka seng khasi seng kme seng rajowai seng khilang seng ba kinong shat nong khen habri nyau trap nyau skum ka seng tubar bat seng kentu seng rat khat ar daloi haka ar tarik Jylliew kila penlong ka jinge kendu lang ha seng khasi college Jayau ban mir jingmut ban wanra ya ka jinge teli jong kini ki thmei nget blai ki badang bat ya ka riti ka dustur kumju ban pene pensa ya ka long renyeng jong ka jat ban riu tipkur tipkha Uba PD Nongrum, Vice President Seng Khasi Seng Kemi, ulaya kendu ikilat patai Khubor ban ai jing tip bat jing shai halor kani ke jing kendu lang jong kirang ba noyalam ki badang bat ya ka nget kangu blai tenrai. Hakani ke jing lang kirang ba noyalam kila shim ya ka wei ka rai ban jer kerteng no ya kani ka kenhun ki badang bat haka nget kangu blai tenrai da ka kerteng kan niam khasi niam tri. Ula batai ya ki nongrem perkhat ki bala penpoi sya kanika rai ban shem ya kanika kerteng niam khasi niam tre kalong ban penyat bed ya ki jing tho jing tar ki baya dei ber ka census ar hajar ar punyo ka bala sedang ban lum jing tip ya ki longying long sem nadu menta ubnai haba ki nong lum jing tip census ki keli ya kan niam ni ka jinget jing ki longying long sem ka jubab kan long tangkawei ka ba bed barenti Uba nongrum ulaya thuru hagis namba menshwa haba ki nonglum sensos ki wan ban wan jing tip na ki long ying long sem haba ki poi ka kendon ka baya dei bar ka jinget niam ki pengat de ki tu ki bampat long kristan ha ka thup non christian ni ha ki thup jong ki wei pat ki jinget khnang bandon bat ban yo tang ka wei ka thup ki long kni ki la shim ya ka ni ka rai menta ka sngi ula penkut Mama, terang Pak Presiden juga saya kasih kami bagi ki nong nikmat nagi press daripada print ke elektronik media bagi layawan banyak tahun dekat bagi kita disamit banyak keren halo ki benta ki bede buat kenyam kasih yang tre mentah kesini akan dikejingilang Milador arteli kimat ke bengi keren. Kawai kemat ke beningkong kedai ha kaba dari jing menjurlang. Lagi sengrat akeleng ke Jylliew Hills. Lagi sengkilang kiseng ba kinong syak kinong ken. Bat kiseng kasi badan hakasi hill. Da kawai kesur na penta kani ke sensos kaba ar hajar arpanyo. Nilai menjurlang ba ya kaniam tenrai in ai no ka keteng kaniam kasi niam tre but ikani le menjurlang le soilang lagi no mikmat we don't takasni but in support no hi takasni syak press na komentar ke jing tiplang jong kikon nyotrep nyosa bahaba kiwan kinong shim sensos paki ying joki haba ki kli keteng niam kin ong be baka keteng juga niam jungi kedai niam kasi niam tri ti kene kedai ka benta ka benengkong but kata oba abangi cie ni keteng kalong ba hagi sensos ki bela judap
Ya kiba bat bakso ala kenyam kasi kenyam kre kinong tho sensos habak li kenyam joki ipen rumbet yang i kita ki non Christian niki other faith and persuasion Munta central government lembaga Ministry of Home Affairs kalau pak dah directed kepada kita bagi nong tho sensos haba ki clear kino gilong yeng ne no brir ke brir ya keteng jogi niam jogi ki de ban tho be kum baki ong kitu gilong yeng ne kitu ki individual kimla pan liat dak we bat de kani kade ke ba ningkong bunyi kren but kini minta kesini mga umatang sa pagkabak ba ken yo objective lang ikon jong minyo trap nyo sa kini kaliang bide bakani sensos Pada kitu ki Khubor ngelapoi siya bakut terhadu bangin daya syambiang kublai shibun.